Pemirsa margi Kabupaten Sane Kantun Rusak kantos warsane mangkin, lantangnyane kantos penyatusan kilometer. Saking kawentenan margi Sane kaon punike, warsane mangkin pemerintah Kabupaten Karangasem ngelintangin Dinas PUPR Pacang Mecekang kawentenan margi dasan kilometer. Perkim Kabupaten Karangasem, Wayan Surate Jaya Mawasang, kantos sering panguntat warsa kalih tali 3 likur lintang, kauningen kanten wenten sawetara kalih dasa persen utawi mekatah satak petang dasa kilometer saking siu satak kilometer lantang margi Kabupaten Karangasem kajantanen kaon. Punika mawinan kerencikang antuk mencikang margi ring warsane mangkin sawetara 3 dasa kantos petang dasa kilometer. Suraya Jaya ngawohin margi sane kaon inucap wadar ring wedangan kecamatan sane wenten Kabupaten Karangasem silih tunggilnyane kecamatan Selat inggih punika ring Desa Duda Utara ring sejeroning mecikang margi punika kabuatan anggaran sane ageng kataranyane siki kilometer margi muatang anggaran sawetara 3 kantos siki 6 miliar rupiah usaha mecikang margi punika taler kemargiang antuk maundagan Eka Parananda Bali Pos.